एचा आकाशवाणी ईटानगर शोलापुची जानहोरखिनी मिटुबेलिनी एतानिची इदुमिस्मी आहोला केजी दरगालंबो एतानी अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज APSTS खागेबा मांगहुनुबा इनी एनापगाजिदा ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर टूर्नामेंट में लाहोगाने अरुणाचल प्रदेश मची आतिको सोमामा खीगा स्टेट ट्रांसपोर्ट में मांगहुनुलिबा आतिकाची इमुदोने इकिशा डेवलपमेंट जोता आरोबदा लगादा ahoga ona tirap district khonsati kochi Nehru Stadium mane a ini enaga do mane Arunachal Pradesh Transport Minister Ojing Tasing me Golden Jubilee Marathon thumaga asala ekegene ahebada ahoga Union MSME Labor done Employment Minister Soba Karan Lajemem Buni Isyang District ma gibane development jamando athusu pada ahoga Union Minister में Development Job Machipwa Chichagaba meeting ma DC Taitagu Administrative Ajalambro Department Aja Hetalambro done MSME ne Labor done Employment Department Machi Aja Babolambro Gigabada La Hoga Alambro Chi Yechu Prabanao Gabane Azoma Lambro Ahia Ticha Ambro Asala Munjikimu Arundai Danem Arunachal Pradesh Education Minister PD Sona में बुनी तिराप डिस्ट्रिक्ट खुंसाति कोचे बोबी अपर प्राइमरी स्कूल अजितेला मंगहुनुबा इनी एनागा माची चाबा महो लाइबदा ahoga तिराप डिस्ट्रिक्ट माची जुना अचु प्रभा एवमा वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन में तांदो ahoga चाहे प्रांबाबुदा ने मिनिस्टर में नरोगा ने वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन में मेमोरेंडम आजो माने आसिला चामा आ स्कूल माची आहिमो इगुनी o ajitega naoge banem hanuchi amenu manem kanikoro pau hawe la hoya bada ahoga a inye he khunsati bache women welfare society me akhanega da ahoga bunino aniniga bane kei panyor district machi yajalati kone beach utsav ejarga anyo taro akapagamba Arunachal Pradesh Agriculture Minister Gabriel D Wangsu me aypa bada ahoga Buntala hai atikacha mora babu job kachigama khapagada ne minister me lagane Lower Subansiri district 0 atikachi hagenanya me a district machi ke bratata hulunya hai mi kisamem unesida lahinu hai buha bacha hai pramba ejibuda narogada ahoga Arunachal Pradesh machi apitya ge bane agrobiology festival done exhibition ekega mane Arunachal Pradesh machi apitya me Bugane akagaji hatumu apiendo ekegada ahoga a festival ma kei panyor ne Lower Subansiri district machi Forest Department Animal Husbandry Department Spice Board donem nara aba machi imume gigabada la hoga buni Lower Subansiri district 0 ma igamo National Commission for Women NCW machi chairperson Bija Rahatkar donem Ikisha member alambromem Yosoda AI initiative ma atopa antikochi monamrugo chicha wa bada ahoga amaho ihore Arunachal Pradesh ma je karu heta da ne Arunachal Pradesh government me latega bada ahoga kajibane siang upper multi-purpose project sum ajitewe lagaji lakewe tala ne Arunachal Pradesh government me buni Isiang district Riga circle ma je Pangkang atikone aninigabane atikachi mula zoe meeting akapagam bada ahoga mahom ala zoe program ma atikochi imu tandome yategene ahwa bada la hoga ya kanyaso briga manem ya kolmochi au hoso kaji embega thopuma la tachigene Upper Siang district Yingkong atikochi Arunachal Pradesh Women's Welfare Society harome buni ergagane chichaga program ke akhanegala da la hokane a program mane yakolam bachi ugami thopu ukhochi pochi chagala da la hoga etanichi idmismi aho alimao dobai